tubanze tugire nguko abakunda Axel merci beaucoup amashimwe cyane bashingana namwe yafashe amashimwe cyane twakire Axel TV. Butcher Night Comedy. Lakini nimependeza wewe. Yaani mimi nikiwaangalia naona sura zenu haya ndio viwanja visi bako. Ngako mbona amavisage nize mu bitabo byo muri primaire akomanza. Rero ngeze hano hari abantu mbona abantu basi nabajya abantu bo mu bitabo. Kana abana ba Kadoyi abantu basa n'abadigiri babona megani ko ndababona je umuntu ko sana samandari wa mandara data na mama akikura bana mama niko nababona ngabuze devisaje ziri mu bitabo. Sasa wa mama na watatu mimi nataka waulize kitu hivi sasa. Nimeshaka ko tutatonda inyuma yanyu kumirongo ku mabisi amtaki tutone nyuma yetu nani na watu bisi kitse kibacho mwe muri bisi mwenyine muri abakobwa na baba muzosohoka ande mu isuku aje tutonde nyuma yenu si maishi hapo mtafikiri kwa nimelia msijali. Sasa leo shaka kubabwitsa ukuri je n'umuntu ukuri muzima wa misi atakubesha kurimo. Ikintu shaka kubamenyesha cyambere cyo murabona kuri farumasi mwese muramaze kuja kuri farumasi biravana n'icyo ugiye gukora. Rero hariyo sinzi gituma bashizemo hari inzoka ibicyashye ariko n'igikombe sinzi ko ari kijya Yesu Kristo yanywereye fi. Rero ikanzo kanashaka kubamenyesha yuko narayindayishe ikanzo kanarayindayishe mutazasubira kwibona yatwa kumva nagiye kugura paracetamol nayo kiranye mu kigo mutazasubira kwibona ku mafarumasi ikindi kintu cyo kuri mutegereza kuvuga mwese mwarize muri primaire ariko isomo mwize ngo muyobora irakaribasi kasi l'histoire c'est fini bavuga yuko mukase nubakire. Nashaka kubamenyesha yuko rafapase twahuriye mu Kamenge kuri 11 je kubera nyine nasomye ibitabo kenshi naramumenye cyane mu ati none utari utumingi atamira ati wambi reka ngenda abantu ni wapi bambura kuko mu mamwepa ni bana cyane ngo nani amakuru ya muyobora vipi acambira yuko muyobora bya gatanu ari mu kurongana n'umunsi Ngani sasa kwenye umuntu njoo mimi sasa kumenya umuntu rero nakume nashaje kumuhamagara igipolisi cyasanga yanyiki sinzi aho yaciki yakoma yinyigeze ikindi kintu ndayimuzi
Zebi. Tima wake Zebi. Ukiana shaka kuamenyesha huko, cheke yaravunye. Ukiana umweksi wanje. Ukiana umweksi wanje. Kila kimwe mabita Zebi, tena mita Zebish. Zebish. Ikintu cyatumye duhe baniki. Ikintu cyatumye duhe kugira umweksi wanje wose yati. Yagiye kubwira abantu ngo watu umwe. C'était le 12 je m'en souviens de ça. Kawaii. Lero ndamubwira ati sheri ibyo bimwire cyasito none n'umuntu yagera n'ibibi umva bitoje bigenda ndarindira nanjye nari muri abo barindiriye aragera n'ibyaha icyo gihe naramurondeye kuri phone na Android nari guhagarara twaganirira kugaye atambwira ati ubu busingiri ngaha mu Burundi kubera yuko wase kushigirira cy'umubiro cyanjye ai nagiye gato yapanze nyene gutegura ibindi byigenda gico cyo kujyamu cyo kujyamu ikindi kintu rero cyane mo mutegera takumenya cyo yedi sana kwa kwasi muramunga bavuga bati n'umwami yaratirushi n'umwami yaratirushi iyo umuntu mwine kintu n'umwami yaratirushi ariko n'umuntu batebe yitwata ibintu by'imigani ndashaka kumenyesha yuko ruga rushinga mumbize bavuga ruga rushinga n'ubwiro wanje ruga rushinga umwami yatiye wa rubwiro wanje nitera yamuti Mve DJ bitubanye mve sasa rero n'ubeje Divari ça dans mon livre j'ai écrit un livre intitulé Mensonge professionnel non vérité professionnelle sawa. Sarimo ndimo bona niyo mapema bitukana. Tini chishwamye kwa. Umusongi sitingisika. Atani mama bi. Toilette ziri. Ngiye kupisa na garuti. Bon,